Kai mina zeklum ya wang riamanan mai gazing keu zig chum tingkum jana jang kai jamadai takmai higi gedere insa paulia gai radle North East State Meghalaya East Khasi Hill District ke bambako mina hangket silak lom peuze Border Security Force BSF mena tatibari mai tingmui ge kating kang blam gene kapchan ni dle je ka chedle jane chiga kaklebe pet blam gene man sapo mena report pe gai bechai suije postmortem examination je lula mui jane chiga kaklebe pet blam ge daigum tak themi ka chebize police mena investigation lula mui jane kaklebe pet blam gene malam gene first information report FIR je kai mere le je ka chedle chunaria changje Zane North East State Manipur ge Manipur Legislative Assembly gene ko kimgu hanam kya spy me banai Indiaramgo Center me kage disi ibe teura hange ngom polu be Indiaramgo Center mene ko kimgu hanam kya spy me perige suspensions of operation SOO kaibize teunga andra hange central government je rangai je samria kamke gaiblam ge zane Manipur Legislative Assembly gene state ge National Register of Citizen NRC kai hange kamke gaiblam ge civil society Organization FOCS Manipur lamgena gato besam Manipur Legislative Assembly perige pe changai dele zane civil society organization FOCS lamgena du Manipur Legislative Assembly gena samria kamkyu gai beze close lute gaira hange Indiaramgo central government zedu kyam zarangai dele zedu kache dele Zane North East State Assam ge Assam Pradesh Congress Committee APCC gu Working President Rana Goswami ne Congress gene saulu zeteze BJP ge roga lubchangge Assam State BJP gu Vice President hange Congress gene saulu zeteti bepe Rana Goswami ze kalangai dele ze kachele za APCC gu Working President teti bepe Rana Goswami ne Congress gene saulu zetetra hange teti be sum mai ge gu tender resignation je pe changdele za chepau chai mai teti be ba mai ge BJP ge rogai kakadai dele Assam Guwahati BJP headquarters gene Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sharma State BJP President Babes Kalita zane leaders ka cham me bam gene zane Rana Goswami je chuna Assam State BJP gu Vice President hange kalangai dele Zane North East State Assam ge hanaikom HSLC High School Living Certificate class krego exam kai bige mathematics subject ge question paper ge syllabus ge nga be question wong be bizigne student lesi nam ra me kakle dele achelus do ipolam ge Assam Education Minister Ranoj Pegune tetibe rimai ge rang chi chakai je lesi nam ra me makno gule je kache dele question paper ge syllabus ge nga be question wong be subject ram ge Zane Assam ge hanaikom HSLC class krego exam kai bige mathematics paper ge syllabus ge nga be question wong bze question number hadai je sruk banai rex ruk je ke le je ache dule zana ipo question kana je plana marks kai je mingeu ko le je sale zana question I syllabus ge nga be wong brama mark ngo gule je Assam go Education Minister Ranoj Pegune tatiba rimai ge rang chi chakai dule Zane North East State Manipur ge Manipur Legislative Assembly gene National Register of Citizen NRC kai rahange kamkeu rahange changbje Myanmar kadei je namrai te bam ge bambe Kamjong District gu Naga MLA Lesio Casing ne private bill introduce te gai begin le je kachule Zane chuna Myanmar kadei je namrai te bam Kamjong District ge Myanmar kadei gene Myanmar kadei mrame page relief camp ge lungko me anai kom tingkum chana jang kai je madai tetibe kana keu gu biometric data unique biological identifier chai suje mina changming area la le je ache dle zane Myanmar kadei gene Myanmar kadei mrame Manipur district cham ge peja relief camp ge lungko me mina changkreuze knaria mela le je kache dle Zane North East State Manipur Churachandpur District Kukimeki Bibam Hill Range Huikot Leimataklo under Leimatak Police Station Genznai Zinkeu Zikna Kamai Higi Nchatkana Zeminin Kai Agom Hige Bomb Fokpet Begine Minahang Katsai Zane Minahangna kahzam le ze katedle zaitige bom pokpet begine chaidi bepeuzi ze pomin lun le ze katedle zena kahzam me minahang naroge minahang keji ze koptang patingkum him reuze srok zena minahang keje TL James patingkum hadai ze srok zena pnuize Churachandpur district ge bambako zena kuki mele ze katedle
Zane North East State Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne saze Manipur ge kakle be pechu begene chuze chunare ka chang bege kreime spy mina hankreuze kname chai changle ize ka chedule zai che poro ge hang squeeze state forces spy malaysia chu zane hang chumze central forces spy malaysia achedule zane kreime spy hakya ze hang rex rugze sname zam changle ize chu zai che poro ge hang rex squeeze de sedze state forces spy malaysia chu zane hang Rugze squeeze Central Forces Spy Malaysia at Dulay Zena Kaklebe Kakabok Pepege Pizaning Tingero Hang Kreme Spy Mina Changrak the Sedmeze Langaile Zakatulay Zana North East State Assam rural areas ge lungbe bamra mege tatka halakbe zana gari impui kilometer lera hange war bank menak charangkang million hai medaizer ringeuze kana dollar pe rahange approve de gaidele zakatedele Zana North East State Assam rural areas ge 1.8 million lungbe bam ge tatka halakbe zana gari impui kirame tingrui bitinge tat hare kak sangbzi gene tele mi wang rahange war bank board of executive director nai kazingke zikna kamai ge million hai Daizer ringeuze kana dollar pera hange kamke gaidele ize rang bagaidele Zana war bank mena Assam hange program ka hachibe million hai medaizer ringeuze kana dollar pera hange kamke gaibize Assam rural areas ge lungme klo changke je haisna je himreuze squeemize kanga beteuze kahat leura hange kanang belame chigum betleura tele miwang ra hange kanang belame chigum betle miwang ra Zana gari impui ki tleura hange kanang belame chigum betleura zane tele miwang ra hange kanang belame chigum betleura Bele Zakatedele Zana Indian Meteorological Department IMD Minnesaze India Ramge Wangdara Back Pay Curia Kachangbe Lum Kasangule is at Dele Zachirina Magze the Mike Zing Kyogidu Ting Rigule is Ducatedele Zana India Ramge Wangdara Back Pay Curia Kachangbe Lum Kasang Rabe State Ramze Northeast Peninsular India Telangana Andhra Pradesh North Interior Karnataka Zana Bam Chamcha Maharashtra Zana Odisha State Gele Zakatule Zana Manipur University Imphal ge tatibekna kyuzing kaises kuimai ge lyangmai impe Dr. Alisan Abon Maigu gari su tatiblam gene lyangmai mugu be bok cham cham organization mena pnuira taze pnuilung siakak sang basam salya changdalei zai lyangmai mugu be bok cham cham lyangmai Naga Council LNC lyangmai phui Naga Rongdi LPNR zana lyangmai Naga Katimai Rongdi LNKR Manipur and Nagaland melam gene joint press statement ge saze Dr. Alisan Abon Maigu gari Toyota Fortuner ze Manipur University taigene nchichine sutati le zakachedule zane bugu gari kakrebe pe driver ze do gimine ndoze kangi dile zakachule aigene namai kzinke zik chum tingkum chana jang kaije medai takmai higi gede rein sa pawza loi gai dile pigai jang kingai nimile ni je to dile